Ayo tanyakan terakhir. Go 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 go. Alhamdulillah tepang di acara liputan Rebo Kahiji balapan sepeda jalur Cijapati itu alhamdulillah namanya Karempel Tosarayanya. Tosaraya. Tuh aya sahawe Abdul Aziz aya, Bahatan aya. Mana aya? Ya aya. Iman Nurdin. Ieu mah sareng saha? Robi. Gua. Sauki. Ada Pak Haji Atang. Itu teh sareng Pak Bam. Ada Pak Haji Dani. Hermon dan Nurwalega. Sate acana hapunten pilih aya tepat kata abi mah cuman kreator biasa, kreator pemula, masih belajar. Ngomongin di sepeda mah saya mah masih cacat ada pengalaman maksudnya. Istilah dina Jadi pilih aya tepat kata hapuntennya kasarayana. Apa nama insyaallah ku saya diusahakeun yang terbaiknya. Buruan itu guys, go. Go ayo go anjir. Ngas ngosok blak aing mah euy. Mudah-mudahan stabilnya ieu saya teh habis begadang ieu. Ayo gaskeun ngacir saya mikrofon ayeuna mah euy. Ampura bisa kurang jelas suaranya. Sayana teu bawa mikrofon tinggalin. Mete panjang teuing ieu mah tungguan dieu lah. Ke abisna bari nanjaknya hese di jalan ieu mah pabelit. Nah, orang sepil lah anu lewat. Ayo kurang lebih ada sabaranya. Kurang lebih ada 50 mah ya. Go. Yo, mantap. Kurang lebih ada 50 60 mah ada ya. Sip. Yo. Mantap. Semangat. Ya, ngacir. Ya, mulai memasuki jalur Cijapati nih. Kita tunggu dulu di polsek ya. Nanti kita absennya sambil nanjak saja. Kita tunggu dulu di polsek Cikancung ya. Biar tidak terlalu panjang, biar apa nama? Yuk dibantu supportnya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Go. Ngacir. Kata-katanya. Aduh. Tetap ngacir. Mantap, bukan nama ngacir. Ada Pak Jatang, baju. Tetap semangat para warga-wargi Rebo Kahiji Majalaya. Pada mari kita ngacir. Ngacir. Go bang, ngacir go bang. Ya ngacir cantik. Ayo mengali. Ayo. Orang tungguan di polsek Cikancung ya. Nah, absennya lo bating ayeuna mah, lieur. Orang tungguan di ditu we. Absennya lo bating. Ya, seperti biasa. Nih, dipimpin oleh Star Semua ini dipimpin oleh Ayah DNX. Ayo ya. Mantap ya. Ngacir. Ayo orang tungguan di polsek Cikancung. Kita terus. Ya, posisi start ya di polsek Cikancung. Kita tunggu dulu nih. Ada anjang betot nih, Nih di polsek Cikancung. Ayo anjang, go. Sip, kita hitung 1, 2, go. Ayo ngacir. Star nih, real star di polsek Cikancung. Mantap. Go. Ya, ada kurang lebih 50 peserta ini, Ayo gaskeun, ikuti kita terus. Tuh teks bisi poho deui ayanya. Istilah kata goesna tah aya di dieu ye. Sawareh ya karek sawareh nu tuliskeunna nya. Bisi ngatok ke no heula kadinya. Siapakah yang akan jadi jawara di tahun baru ini di Rebo ke 1 Januari 2026 ini?
Ikuti kita terus, ikuti kita terus. Kita sambil dulu seperti biasa dari belakang ya. Ayo Pak Haji, semangat Pak Haji. Siap. Pak Haji Lili, ada Den, ayo Den. Ngacirkan Den. Ayo. Ada Ares, ada juga Pak Bam. Ya, Pak Bam mulai breakaway ini. Curi setar, ayo Ares. Ada siapa ini? Ada Pak Haji Ik. Dan di depan lagi ada Pak Rafi Ahmad. Ayo Pak Haji, semangat Pak Haji. Ya. Di depan masih terpeleton ya. Di depan masih terpeleton. Bentar, kita merangsak lagi ke barisan paling depan. Kita merangsak lagi ke barisan paling depan. Ada, wah Pak Bam nih, Pak Bam, ayo Pak Bam. Nih ada Mang Alit sama Teh Erlin nih. Mang Alit nih. Ayo Mang Alit, mau ke curi setar mau? Wah, ada Mang Dudu juga, Mang Dudu. Tahan lah. Sareng saha ieu mah? Husni. Husni, siap. Calengka. Mami ieu mah sareng saha ieu? Abil. Waduh, Pak Haji Diki breakaway sama siapa itu? Oh, Pak Rafi Ahmad. Ini ada juga Bang Rahmat nih, Bang Rahmat. Ayo semangat Bang Rahmat. Ya, mantap. Ngacir Bang Rahmat. Ada si bungsu ngacir nih. Dengan memakai baju apa itu? Mantap. Ayo ngacir bungsu. Nih, ada Badri. Ya. Iya saha ya. Aya. Iya saha ya. Dia teh jawara kerapiak. Namanya aya deui. Aduh Pak Haji. Lemah, lesu. Ka mana we Pak Haji? Ya, biasa semedi. Semedi heula. Ya, semangat. Tos tarik ka Pak Haji, ayo. Siap, ngacir Pak Haji. Ada Badri. Depannya lagi ada Apian. Ayo Apian, go, ngacir. Wah, ini dua master ali kita nih, Mang Ali Salon sama Mang Ali Bengkel. Yuk, Mang Ali Salon sama Mang Ali Bengkel. Ayo, gaskeun. Pak Rafi Ahmad rafting di belakang. Siapa nih? Oh, Pak, ya mau kali taros dia mah ngehegak, ngehegak. Oh, Pak Mul terlepas. Ayo Pak Mul. Gaskeun Pak Mul, ayo. Ya saya. Ayo. Gaskeun ayo tuturkeun. Ayo Anur. Ayo dia tuturkeun. Oh, ini ada Pak Haji Utep nih sama Hermon. Pak Haji Utep melakukan pace ini di belakang Hermon, mempertahankan kecepatannya di belakang Hermon ya. Nih, Pak Haji Utep sudah mulai sehat kembali Pak Haji Utep. Itu si Gobang diharap, itu si Gobang. Nah, si Gobang ya. Pesawat Gobang udah peloton udah. Awas Hermon tukangeun. Yang Pak Haji Utep. Ade, tuh tempel diharap. Ya. Gap antara Mas Asep dengan peloton di depan kurang lebih 10 meter. Ayo Mas Asep, tempel Mas Asep. Kurang lebih 10 meter ya gap antara Mang Asep Permax sama siapa ini? Ada Amamat. Waduh, siapa yang breakaway ini? Bentar, masih kena ngatok pakai bahasa ieu mah, masih kena ngatok pakai bahasa istilah mah. Tapi bayar diajarnya, ieu mah bayar diajar ya.
Ayo Aden, ngacirkeun Aden, Amat. Oke, itu sareng saha hilap deui abi teh? Hilap deui ya. Kulub suuk. Oh, mohon Ari. Ari. Punten Ari ya. Ayo. Ya, Jang Herman, ya Jang Herman. Ayo Jang Herman, ngacirkeun Jang Herman. Nih, di depan ada 4 peloton nih. Ada 4 peloton, ada Pak Haji Dani. Ini siapa ini? Ayo lah, sip, mantap. Kita serang saha? Aepul. Aepul, ini Pak Haji Dani. Ini. Wah, breakaway. Karuhun BMX breakaway. Ayo. Ayo Adian, semangat Adian. Sakit tuh, ayo tambahan deui atuh. Itu ngacir itu. Ayo buru tambahan deui. Ya, di jalan mah. Atau maka kira ditunya. Kira tungguan di palem ah. Tungguan di palem. Wah, Pak Haji Dani ini melakukan apa ini kalau menempel kita? Pak Haji Dani, nonglah. Ini melakukan rafting di belakang cyclist BMX ya, Karuhun BMX. Pak Haji ya teh bari diajar. Pak Haji bari diajar tuh aya catatan. Kata kapunten beli. Beli rada ngatok kayak itu mah. Bari diajar mah rada ngatok. Ayo. Wah, breakaway. Ayo Aryan, breakaway Aryan. Ada Pak Hatan sama Hadi. Ayo semangat. Wah, breakaway euy. Ayo Pak Haji, cheers Pak Haji. Teh, ayo. Wah, mantap. Bah, tempel bah. Aduh, lesot dia bahan euy. Ada 3 peloton nih, ada Anjang Ketot, Pak Haji Dani dan siapa ada teh? Abdi yang eta lah. Ayo gaskeun. Ayo udah di barisan paling depannya. Kita merangsak lagi ke barisan paling depan. Gaskeun aya sadi ye. Oh, wah. Wah, udak ayah wah. Itu si ayah wah, beda saeutik wah. Ayo wah, anokan deui wah. Wah, ada Pak Haji Diki nih, Pak Haji Diki. Ayo Pak Haji, breakaway Pak Haji. Tambah lagi kecepatannya Pak Haji. Ya, awas ya Pak Haji Diki ya. Ya. Aduh, terlepas ya. Ayo ya, lama lagi ya. Terus ya. Tempel ya. Nah, mulai panas. Ayo ya, tunggu di situ ya. Pak Haji Diki ya. Ini Pak Haji Diki di depan. Ayo Pak Haji. Depannya lagi ada Sauki. Mulai terlepas dari siapa nih Sauki nih? Ayo Ki. Tambah lagi Ki. Kecepatannya Ki. Sauki ada siapa nih? Ayo Omo. Ayo gaskan sprint. Ini dia ya. Ayo maju deh hapunten bilih rada ngatok ieu teh abina kirang istirahat tos begadang nya bari diajar ya teh bari diajar nya hapunten pokona mah kasadayana abi masih kena diajar nya niron heula jadi aya supaya selancar istilah kata di dalam goesna nya. Nih ada Mang Yaya juga. Ayo Mang Yaya. Depan ada siapa? Tambah lagi Mang Yaya. Sprint, tempel di hareup. Oh,
Ayo gaskeun gaskeun gaskeun. Oh ada Irfan Pam di depan. Ayo Mayat, ayo Mayat. Ah, nih tandem antara Bos Boboy dan Iman Nurdin. Sip. Hah? Ala. Alaman, wah, mantap. Ayo bos, mantap. Awas ngacir. Eta tukangan. Ayo ayo Oh ternyata Bos Boboy breakaway Bos Boboy, ayo pancis pan. Pancis. Ya. Rafting pan. Tahan pan, rafting pan. Menghemat energi pan. Oh di depan masih adanya, masih ada. Oke kapayun lah ya, itu kapayun lah. Masih ada yang di payunnya. Usaha iya mah ya. Ayo kawan. Acir. Saya nadan. Pacar ke bayu. Payun. Pamaman nih. Ngacir Pamaman. Itu ya Ajis. Awas ya Ajis. Paman lihat cacan anu ngalewatnya. Cacan berarti ya pang payunan namanya tah. Ya. Berarti ya di posisi depan. Wah, edan Mang Dadan euy. Anjay, perang budak Mang Dadan. Tempel terus Mang Dadan nepi ka patung sapi. Lesot. Ayo. Boboy mulai breakaway lagi kayaknya nih. Bos Boboy mulai breakaway lagi. Ya, di depan pam. Ayo Cis di depan pam. Wah, pertarungan sengit ya antara 3 cyclist, Iman Nurdin, Bos Boboy dan Irfan Pam. Ya, mulai memasuki Masjid Al Barokah, sudah dekat. Drafting pan, tahan, energi tahan. Ayo ngacir. Kita merangsak lagi ke depan dan Bos Boboy mulai terlepas nih. Ayo bos, tipis bos. Beda tipis. Sip. Aduh, di depan euy. Ayo pan ngacirkeun pan. Tereh nepi pan. Ya gap antara Irfan Pam sama Iman Nurdin kurang lebih 15 meter ya. Gap antara Iman Nurdin sama Bos Boboy kurang lebih sama 15 meteran. Ayo man. Tingkatkan lagi man kecepatannya man. Ayo pertahankan pace-nya di belakang Bos Ebor man. Iya breakaway. Ayo Iman Nurdin breakaway. Wah ini saling gontok kan ternyata Iman Nurdin sama Bos Boboy nih. Mulai menjauh Iman Nurdin nih. Mulai terlepas ternyata Bos Boboy. Aduh si Banar ternyata melesat. Ayo Banar, ngacir Banar. Ya, tanyakan terakhir di depan ya, habis warung Palem nih. Ayo Banar, ngacirkan Banar. Wah, Pak Guru. Ayo Pak Guru, kedua Pak Guru. Ya, tanyakan terakhir. Anjir, ieu ngalonyengna anjir si Banar. Ini bersama-nya. Itu awas saya nunggu udah tukangan Pak Guru. Siap sprint nih dia. Tuh kareng hafal lah tuh. Oke jeung Bos Boboy. Oh Bos Boboy tungguan heula. Siap. Kayak tungguan di Palemnya di dia ya. Nungguan lah Bos Boboy si anjir ngalonyeng si Banar euy. Itu tukangan Irfan. Ayo tanyakan terakhir.
Go 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 go. Ngacir. Ayo Pak Guru. Gas 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 gas. Ya. Siapakah yang akan jadi jawara di Rebok Kahiji? Ya, 1 tahun Pak Guru tetepan Pak Guru. Tahun anyar 2026. 2026. Iya. Ayo Pak Guru dipayun nah. Ngacir. Wah, nih seru nih, seru nih, seru nih, seru nih. Seru nih, ya. Ayo, ayo pertahankan, pertahankan, pertahankan. Pertahankan, pertahankan. Wah, Imanurdin breakaway, euy, Imanurdin. Iya, Irfan Pam melakukan cheese juga nih. Ayo, Bos, tambah lagi, Bos. Ya, Bos Boy. Ayo, Bos. Tambah lagi kecepatannya, Bos. Sambil finish, sambil finish. Wah, Irfan Pam nih, Irfan Pam nih. Ayo. Ngacir, ngacir, ngacir. Wah, seru euy, seru euy, seru euy, seru euy, seru euy, seru euy. Seru euy, seru euy. Ayo, Pan. Ayo, Pan, Pan. Anjir si Banar nyantai kieu, anjir nyantai kieu si Banar. Kalau nih. Kalau nih si Banar. Ayo Banar, ngacir Banar. Kira orang udah lah ya, orang udah lah ya, Imanurdin ya, Imanurdin ya. 28, 27, 28, 29, 31, 33, 32, 31. Ayo tingkatkan lagi Banar, ngacir Banar. Sip. 705 Imanurdin posisi ke-1 nih, 705 Imanurdin posisi ke-1. Ini posisi kedua ada Irfan Pam. Masih 705 juga ya. Masih 705 juga Irfan Pam nih. Mantap, mantapan. Kita tunggu dulu satu lagi Bos Boboy nih. Bos Boboy, Bos Boboy. Peningkatan dari minggu kemarin Bos Boboy di posisi kelima, sekarang posisi ketiga Bos. Mantap, mantap. 706 Bos Boboy ya. Ayo orang balik di katukan, balik di katukan. Oh masih ada Pak Haji Diki, ada Pak Haji Diki. Posisi keempat Pak Haji di 706. 706. Ayo gas lagi ngacir ke belakang, kita gas lagi ngacir ke belakang. Kita sepil-sepil. Iya ada Mang Yaya. Mantap Mang Yaya. Masih 706 juga ya. Masih 706 juga Mang Yaya. Gaskeun deui, gaskeun deui. Ieu teh ka 3 Bos Boboy, ka 4 Pak Jediki, ka 5 Mang Yaya. Sauki ka genep Sauki. Genep ke. Genep. Genep 707. 707 ka genep Sauki. Oh amumu ka 7 amumu. Mantap. Berarti kurang lebih antara 708 kayak amumunya. 708 ka 7. Ka 7. Wah, ini ada iya orang calon ya. Ayah DNX dan Pak Haji Dani. Ya. Break ya. Oke, orang penta hadiahnya di Coach J ya. Jersey ya, buru ya. Go, ngacir ya. Ngacir ya, udah Pak Haji Dani ya. Jersey ke orang penta Kak Coach. Oh, mau. Wah, siapa? Berarti K8 Pak Haji Dani, K8 Ayah DNX. Ayah DNX K8. K10 Wah, nih Wah. Wah, anggar K10. Mantap lah, mantap. Wah, K10. Orang turun di kanan. Bari nyusulan si bungsu ngacir ya. Di posisi mana? Kita turun lagi ke bawah. 11 A. 11.
Kita iya memperebutkan 12-nya Pak Haji Atang sareng Ama Mata posisi 12 Pak. ayo ngacirkeun. Ngacirkeun. Nih Anjang Betot sama Jang Herman. Ayo Jang Herman, ngacir Jang Herman. Mantap. Anjang Betot, Jang Herman, ada Batan. Jauh bah. Ada juga siapa ini? Aden. Ayo Ari, semangat Ari. Anur. Ayo Bacar Kib. Pak Maman, itu si Ajis muda, gawas. Ada Mang Asep Permak, iya orang ngecelan mah iya orang ngecelan iya. Hermon, tayo orang ngecelan mah Hermon ya. Cik. Aman sepeda ini mah aman nih. Udah Mang Asep bro. Ayo gaskeun. Oke. Kong di temalan fokus. Udah Mang Asep. Awas Mang Asep tukangun. Kurang celan lah Hermon, anu ya Hermon jeung Mang Asep. Ya Hermon pan loba nu ngincer. Benang ke si Gobang euy. Ayo Hermon, udah ke Hermon. Tambah lagi kecepatannya, tambah lagi. Ayo Pamaman, tambah lagi. Awas Gobang, Hermon ngacir Gobang. Awas ngacir. Ayo Hermon, sprint Hermon, ngacir Hermon, ayo. Alah jika can dibenerkeun ya sepedana. Asa berat keneh ieu teh. Ayo. Sok lah, udah gerak. Mau ka digorowokeun. Biar ngacir we si Gobang euy. Ayo Hermon. Sip. Oke, gerowokeun geus deukeut. Ngacir Gobang. Ayo ngacir. Hancur. Tungguan dia ya. Mantap Hermon Aduh, Gobang hancur Gobang. Balas dendam Hermon. Aduh, bakal dikekeak jadi tensi emak kira euy. Anyut deh ya, katukang deui. Ayo Pak. Cik orang budak si Ajis. Ayo Apian, semangat Apian. Orang Tangerang ini mah. Ayo Pak Haji Utep. Gaskeun deui ngacir ka belakang aya. Ayo semangat. Kamu. Eta teh apa ngaranna teh apa tisah ada terane malan mun ditanya teh. Pak Haji Ruli, ayo Pak Haji. Jawara kerapiak kita nih, Pak Haji Ruli. Iya, mantap. Pawawan, ayo Pawawan. Ada Abadri. Ayo Abadri, kakarek ngiluan deui aya kana sabulana. Abadri. Ke belakang lagi ada Pak Bam, ayo Pak Bam. Aduh, Mang Dadan, awas Mang Dadan.
Teh, ayo teh. Mang Ali ini Mang Ali bengkel. Ayo mundur deh, mundur. Ah si Ajis eueuh euy. Pak. Mantap Teh Erwin, mantap. Si Ajis eueuh euy. Si Ajis ka mana? Ayo. Anjir si Bungsu ngacir mana eueuh euy. Ayo Mang Ali. Alah mantap nih Ares. Ayo. Ngacir. Terakhir Bang. Ya mantap. Udah malin. Wah. Mulai rantang. Mantap. Turun dia abi mah melarian si Ajis. Nya di Lebak. Kamana si Bungsu? Ayo Ajis hancur Jis aing mah euy. Hancur anjing mah euy, anak aing. Aya kana di tukangnya ayanya. Aya tuh. Oh, Mang Dodo tuh di tukang Mang Dodo. Iya anak aing kumaha anak aing. Orang kecelan Mang Dodo cenah ngudang si Ajis ke hadiahna teh manis. Udag si Ajis ke menang teh manis lemon hiji. Udag. Ayo. Buru, udag. Ya tah ada kuah di dieu. Kalonyeng luak liuk wae. Kalonyeng si Ajis. Kalonyeng Sopan pisannya. luak liuk wae. Ayo, ke udag menang lemon. Orang tungguan dia ya. Wah jauh lumayan ada Jis. Utah sakali utah. Utah deui bieu. Alah aing teh ka kamera Tilu tah geus 3 kali tah ongkek. Ada Jis geus 3 kali mah hampang lah insyaallah sok. Geus 3 kali ongkek mah. Ayo ngacir. Ayo Bungsu. Sprint jadi masuk sprint setik deui sprint. Sok. Ayo. Setik deui, tambah deui kecepatan tambah deui. Nah. Gejalikeun deui hiji deui. Beakeun ya mantap. Alhamdulillah anjir. Jawara kita si Bungsu ngacir. Ya, kita spill dulu nih Pak Haji Lili, Pak Haji. Mantap pokoknya ini Rebokah hiji mantap semua. Alhamdulillah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Di tahun baru tahun baru tahun baru yang hari keberapa ya? Hari ke-7 ya. Mantap Pak Haji, semangat terus Pak Haji. Ares kumaha Ares ayeuna? Mantap. Ada repot oke. Mantap ada peningkatan. Tuh, ya. Yo Pak Haji, mantap. Ya. Tebak Haji. Semangat tebak Haji. Pokona mah gokeun bosnya. Sip. Ya. Gitulah pokona mah liputan ayeuna cekap dugi ka dieu we. Pokona mah salam rek kita rek kieu Pak Haji. Ngacir.